Vesna Zornik, talentirana pjevačica grupe Katalena, prvi se put na malim ekranima pojavila kao 4-godišnja djevojčica u reklami za čokolešnik krajem 80-ih. Dobro je, ko da jem veliko čokolado z lešniki. Zbog brisanja usta o rub tanjura reklama je izluđivala roditelje širom bivše Jugoslavije te stvorila generaciju djece s ovom lošom navikom. Ulogu u ovoj reklami Vesna može zahvaliti svojoj dvojezičnosti. Moja mama je v bistvu pol Hrvatica, se pravi, jaz sem imela dedka v Splitu in vse poletne počitnice sem preživljala pri njemu na barki. Tako da sem praktično od majhnega se naučila oba jezika in oba enako tekoče govorila. Vesna se danas trudi probuditi želju za učenjem stranih jezika i kod svoje kćerke. Svojo hči bi rada navadila govoriti čim več jezikov, zato ji risanke, ki jih samo kdaj pa kdaj dovolim gledati, dajem v več jezikih. Vesna se danas bavi uglavnom glazbom, izvodi pjesme sa svog solo albuma Tango Apasionada, glumi u predstavama Sapra mišja sreća i Tri zdravo Marije i Nenoče naš, ali većinu svog vremena posvećuje Kataleni. Mnogo let po tej vele razvpiti reklami se ukvarjam predvsem z slovensko ljudsko glasbeno zapuščino, generalno pač z glasbo, s petjem, ampak večino svojega časa in energije pa posvečam Kataleni. Katalena je stapanjem izvorne slovenske narodne glazbe s tvrdim rock ritmovima izazvala pravu senzaciju na slovenskoj sceni. Njihov jedinstveni post-folk rock stil spojen s izvrsnom izvedbom učinio ih je traženim ne samo kod kuće nego širom Europe.